Kũrĩ na mbu itũra-inĩ rĩa Mpirani kaunti-inĩ ya Kilifi iria yumanĩte na kuongerereka kwa andũ arĩa marĩ na mawathe, aikari matekũmenya gĩtũmi gĩa thĩna ũyũ. Nĩ thĩna ũrahutia andũ othe kuma ciana gũthiĩ andũ agima, na rĩrĩa aciari magũmĩrwo nĩ wathe ũyũ matirahota gũtangĩkĩra ciana ciao. Akili iko sawa, lakini ulemavu wa mikono, miguu haikunjiki, mikono haikunjiki. Hivyo hawa watoto wangu wanataka misaada, mimi sina kazi. Gũkũ nĩ mũciĩ kwa mũthuri wĩtagwo Njevu Jefa, na mũtumia wake anjĩrĩirie gũturwo nĩ marũngo, na o kahora akĩremwo nĩ kũruta wĩra na kwĩĩkĩra maũndũ ma nyũmba. Amekaa kwa muda wa kitanda miaka 12. Huu tulionao ni miaka 12, sawa kabisa hapo. Rĩmwe mũtumia wake nĩ agũmagĩrwo nĩ thĩna ũyũ, ũndũ aremagwo nĩ nginya gũthiĩ kĩoro. Matatizo ni kwamba hata chakula chenyewe tena ni shida, na miguu hawezi kutembea. Nimepitia na mambo ya hospitali huko, nikajaribu sana, lakini kwa kuwa bado hali haijakuwa vizuri, basi bado yuko pale kwa kitanda. Thĩna ũyũ nĩguo ũtũmĩte gũkorwo na gĩikaro itũra-inĩ rĩrĩ gĩkĩrehe hamwe andũ arĩa manyitĩtwo nĩ wathe nĩguo matarĩrie moritũ marĩa mahĩtũkagĩra na hihi gwetha kĩhonia. Hata hawa wakazi wa hapa hawezi sema ile haswa chanzo cha huu ulemavu ni nini, kwa sababu pia ukiangalia mazingira, ukiangalia pengine kuna kiwanda ambao inatoa explosive, ama pengine kuna mto, kuna maji pengine wanatumia ambayo yako contaminated, hiyo hakuna. Watoto utaona wamelemewa, mzazi anazaa watoto kama 3, 4, ni yeye peke yake. Hawezi kuenda hata shamba. Na mzee akitoka kujitafutia, mama hawezi kuondoka paka mzee akuje. Akishindikana mzee, watoto wote katika hilo boma linalala na njaa. Ona gũtuĩka mũingĩ wetereire thirikari nene na ya kaunti itabanio thuthuria, thibitarĩ nene ya Lamu nĩ yanjĩtie kũmakũra kuma thĩna-inĩ ũyũ. Wako katika maandalizi kuangalia njia mbili. Kwanza kupeleka wauguzi kule ambao watawapatia huduma kama za mazoezi, kuangalia viungo vya mwili na vitu kama vile, lakini pia kuna wale watafiti ambao kwa kweli wataangalia iwapo haya maeneo hali zile sio za kawaida, na kama si za kawaida tujue ni upande wa kurithi hali kama zile ama ni hali za mazingira. Wamama wazito wakifika kule wachunguzwe katika mtoto anakaaje na anaendelea vipi, achunguzwe hali ya juu, kwa sababu wengi wanazaliwa na ulemavu. Ule wa kuzaliwa, je, unatoka wapi? Si unachunguzwa huko juu. Rĩu mwĩhoko wao nĩ atĩ kĩhumo kĩa wathe ũyũ nĩ gĩkũmenyeka nĩguo arĩa matanyitĩtwo nĩ wathe mahonokio, ona gũtuĩka arĩa marĩ naguo megũthiĩ na mbere na gũikarania naguo.